Mwaramutse neza nshuti z'umusaraba bakundwa kandi bakunzi ba televiziyo yacu, televiziyo ya African Pentecost Church. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimiye Imana kongera kandi kubana namwe kuri uyu munsi wa none. Nzi neza ko ari umunsi Imana yaduteguriye. Oh haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu ni wo munsi uhoraho yaremye, uyu ni wo munsi uhoraho yashizeho, ngo natwe biradukwiriye kunezererwa tukawuhimbarizamo izina ry'Imana yacu. Oh haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Muri kumwe rero na Pastor Mathias Nahimana, mushumba w'itorero African Pentecost muri gihugu cha Uganda. Nkaba nishimiye kongera kubana namwe mu gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Oh haleluya. Reka nkubwire nshuti mukunzi mukundwa, ijambo ry'Imana nico kurya gihaza, ijambo ry'Imana nico kunywa. Abantu benshi bariye ku ijambo ry'Imana bashize inzara, bashize inyota. Nawe uyu munsi hari icyo Uwiteka aguteguriye binyuze mu ijambo ryayo, ijambo ryiwe ridahinduka. Oh haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uyu munsi wa none, riri mu gitabo cya Zaburi. Turaja gusoma ahantu hatandukanye, ariko ndizera yuko umwami Imana aza kuguhezagira, aza kuguha umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma rero Zaburi ya 31 igice umurongo waho wa 24. Zaburi ya 31 umurongo waho wa 24 haravuze ngo nimureme imitima yanyu ishikame, yemwe abiteze uhoraho mwese. Amen. Ngo nimureme imitima yanyu ishikame, yemwe abiteze uhoraho mwese. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Reka dusome kandi ni Zaburi y'ijana na 30, kandi Zaburi y'ijana na 30 ndasoma umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuze ngo nditeze uhoraho, umutima wanje uramwiteze, kandi ijambo ryiwe niryo nizigiye. Umutima wanje witeze umwami Imana, urusha uko abateramyi basura ko buca. Eka urusha uko abateramyi basura ko buca. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka twongere dusome kandi ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 2. Luka ubutumwa bwiza igice cya 2 ku murongo wa 25. Luka igice cya 2 ku murongo wa 25 haravuze ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Uwo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana, yari arorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Mpwemu yera yari kuri we. 26 yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Amina, amina. Muri ubwo butumwa bwiza nyene bwa Luka igice ca 23, ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 23 ndasoma ku murongo wa 50 no kugeza kuri 53. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 23 murongo wa 50 kugeza kuri 53. Reka nsome mu izina rya Yesu. Maze hari umuntu yitwa Yosefu, yari umunyekombe kandi yari umunyangeso nziza agororotse. Uwo ntiyari yafatanije inama n'abandi n'ivyo bakoze. Yari umunyarimataya, igisagara c'Abayuda. Yari areretse ubwami bw'Imana. Uyo aja kuri Pilato asaba ikiziga ca Yesu, arakibambura akizingira mu mpuzu yera
agishira mu mva y'imbwe mu bitandara itarahambwamo umuntu. Imana ishimwe cyane. Reka turangirize mu cete Paulo yandikiye abaroma igice ca 8 no ku murongo wa 24 ndetse na 25. Icete Paulo yandikiye abaroma cyangwa urwandiko Paulo yandikiye abaroma igice c'8 murongo wa 24 na 25. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kiciteze. Icyo umuntu abonye yoba kicitega ate? Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorere twihangana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amina. Reka twongere kandi dusenga Imana imbere yuko tuja gusobanura iri jambo nk'uko umwami yari duhaye. Imana ishimwe cyane. Uhoraho Mana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagushimiye uyu munsi mwiza. Ndagushimiye iri jambo ryawe ry'ubugingo. Ndagushimiye inshuti n'umukunzi wese ari karumviriza iri jambo. Ndasenze ngo ubane natwe muri iri jambo data. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nsengeye mwene data wese ari kumva. Reka ijambo rihure n'ikibazo yarafite maze aronke igisubizo. Reka ijambo mwami rize rikore ico ryatumwe, kuko nzi neza ko ijambo ryawe ritazira ubusa. Rero ndasengeye amatwi ari kumva, sengeye n'imitima mwami yiteze kwakira ijambo ryawe ribahindure, kandi ijambo ryawe ntiribasige uko bari bameze. Ndagushimiye ko hari ibyiringiro byo gukira no guhinduka kubw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Oh, haleluya. Nongeye kandi kubaramutsa inshuti zacu, inshuti bakunzi ba televiziyo ya African Pentecost Church. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uyu munsi wa none riravuga ngo witeze iki? Oh, haleluya. Witeze iki? Iki ni ikibazo ku muntu wese, kandi birashoboka yuko hariho abantu babaho ataco biteze. Hariho abantu ushobora kubaza uti mbese witeze iki? Ushobora kuba ugwaye, ushobora kuba urushe, ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ushobora kuba uri mu ntambara, ariko se muri ivyo uri kuracamwo witeze iki? Oh, haleluya. Ngiri ijambo tugiye gusangira kuri uyu munsi muri aya masaha. Ijambo twasomye muri Zaburi ya 31 ryavuze ngo abiteze uhoraho, haleluya, ngo bakwiye kurema no gushikama. Niko umwanditsi yavuze ngo yemwe abiteze uhoraho, ngo ni mureme, ngo ni mushikame. Mbega umuntu aremeshwa n'umuntu aba ameze gute? Oh, haleluya. Nanje nje kukuremesha nisunze ijambo ry'Imana. Sinitaye ku bibazo uri kuracamo, nubwo navyo bihari, ariko je nitaye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga iki? Oh, haleluya. Ngo yemwe abiteze uhoraho, ngo ni mureme. Umuntu aremesha abari mu ngora, kandi iyo bavuga ngo rema abari hafi yo kuba, abari hafi yo gucika intege. Ariko igituma urema nuko witeze uhoraho. Haleluya. Witege Imana yacu, witege Yesu. Muri ivyo uri kuracamo witege Imana. Hahirwa abantu bitega, hahirwa abantu biteze Imana yacu, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abamwiteze ngo ntibazomaramara, ngo abiteze uhoraho ngo ntibazokogwa n'isoni. Haleluya. Hari byinshi byotuma wiheba, hari byinshi byotuma wihebura, hari byinshi byotuma ucika intege, ariko ijambo ry'Imana rije ku bwawe. Ukwiriye kwitega ijambo ry'Imana, ukwiriye kwitega agakiza k'Imana. Aha niho hari itandukaniro. Oh, haleluya. Aha niho hari itandukaniro ry'abantu bizera n'abatizera.
Hano hari itandukaniro ry'abantu bamenye Kristo n'abataramumenya, ariko abamumenye bagomba kumwitega no kumwizera mu byo bacamo byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Witeze iki muri iyo ngwara? Witeze iki? Benshi mu ngwara babiteze urupfu, bagira bati ubuhoho noneho biracitse, ubuhoho noneho sindahava, ubu noneho ko nsubiye mu bitaro. Reka ndakubwire ngo nubwo wasubiye mu bitaro, nubwo uryamye kuri icyo gitanda, witege icyo Uwiteka ari bugukorera. Haleluya. Yesu araza gusangaho, Yesu araza gusangaho kuri icyo gitanda akuvyura, kandi ijambo ry'Imana riragukiza. Imana ishimwe cyane. Reka kwitega gupfa, reka kwitega kuneshwa, reka kwitega kunanirwa, reka kwitega gucigwa kwiteka. Oya, niwitege Imana, niwitege Yesu, kuko ari mu nzira ariko araza. Ushobora kutabibona ariko we ari hafi yawe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Niki gituma wiheba? Oh, haleluya. Nasomye mu gitabo cya Yesaya, ijambo ry'Imana, Yesaya aravuga ngo niki gituma wiheba, ngo yewe Yakobo, ngo ukiganyira yewe Israeli, ngo ivyanje, ngo Uwiteka, ngo Uhoraho ngo aravyirengagiza. Reka ndakubwire, Imana ntiyigera yirengagiza ivyawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuntu akwiye rero gushikama. Bibiliya yavuze ngo shikama. Yewe witeze Uwiteka, yewe witeze Uhoraho, shikama. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo shikama, nuko hariho ikintu cyari kigiye kuba. Hashikama umuntu ari mu ntambara. Oh, haleluya. Igihe yaragiye kumanika amaboko, igihe yaragiye kuvuga ngo dusubire inyuma, igihe yaragiye kuvuga ngo urugamba ndaruretse, ariko ijambo riraje yakubwiye ngo shikama. Haleluya. Shikama. Oh, haleluya. Imana ibwira Mose ngo nagenda abwire Yosuwa ngo shikama ushira amanga. Ngo noneho shikama ushira amanga. Mu rugamba, mu ntambara Yosuwa yagomba kurwana, yategerezwa kwibuka ijambo Mose yamubwiye byo gushikama. Urugamba rurese, urugamba rukomeye, ariko yarazi ko ategerezwa gushikama kuko hari Imana imutabara, kuko hari isezerano ryo gutabara. Nshuti yanjye, shikama. Intambara zose uri kuracamo, shikama. Oh, haleluya. Iri ni ijambo ndakuzaniye, shikama. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, shikama. Ntugire ubwoba, ntusubire inyuma, imbere yawe hariho intsinzi. Oh, haleluya. Shikama. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Urugamba rugiye kurangira, shikama. Oh, haleluya. Reka urwane, kandi urwane unesha. Oh, haleluya. Kubera ko witeze Uhoraho. Kumbure uyu munsi warumaze gucika intege, kumbure uyu munsi warumaze gutakaza ibyiringiro, ariko reka ndakubwira, shikama. Imana ishimwe cyane. Umwami araje kugutabara, umwami araje kukwiyereka muri iyo ntambara. Oh, haleluya. Imana ishimwe cyane. Shikama. Yewe witeze Uhoraho, shikama, kandi wihangane. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Subizwamo intege. Izaburi 130 uyu muntu yayanditse, Imana ishimwe cyane. Biraboneka yuko yari yiteze Uhoraho, kubera kuko yari amwizeye. Hari ijambo yavuze ngo abiteze Uhoraho. Haleluya. Ngo abiteze Uhoraho, ngo bameze nk'umuteramyi. Umuteramyi, nguko umuteramyi asura ko buca, uko umuteramyi aguma araba ko bugira buce. Umuteramyi, oh, haleluya. Umuteramyi ni nk'umunyezamu, umuteramyi ni nk'umuntu acunze ibintu by'abandi. Abateramyi, Abisirayeli, abateramyi bajaga ku minara, bajaga ku bihome hariya hejuru ku nzitiro, kugira ngo barabe ko hari umwansi yoza kugira ngo aze kugira nabi abari mu gisagara. Abo rero bategerezwa kuguma basura, kuko guterama biraruhije. Aravuga ngo mbega buri buceri buraca ryari. Oh, haleluya. Mbega buraca ryari, mbega bugira buce, mbega hasigaye amasaha ngahe. Abantu biteze Uhoraho mu ntambara bacamo bakwiye kuguma bameze nk'uyu muteramyi. Mitima yabo ikaguma isura, ikaguma yibaza ngo mbese reka ndakubwire bugira buce. Imana ishimwe cyane. Hahigwa abiteze Uhoraho. Ntushobora kwitega icyo utazi, ntushobora kwitega utazi.
aba bitega uhoraho nuko bamuzi, nuko imitima yabo imwizeye. Kandi ushobora kwitega, haleluya, udafise ico wabwiwe. Haleluya. Tugomba kwizera ijambo twabwiwe, tugomba kwizera ijambo ry'umwami. Ntushobora kwizera icyo utumvise. Uyu munsi ndakubwiye ijambo rya Kristo. Kristo wa undi yabambwe, abamwiteze bose ntibashobora gukorwa n'isoni. Witeze iki inshuti yanjye? Witeze iki muri ivyo uri kuracamo? Witeze iki? Oh haleluya, witeze iki? Reka ndakubwire muri uyu mwanya no kuri uyu munsi ucyumvira ijambo ry'Imana, witege icyo umwami Imana gukorera. Oh haleluya. Twasomeye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 2 ku murongo wa 25 ndetse twagejeje no kuri 30. Oh haleluya. Twabonye uyu muntu yitwa Simeyoni, ngo muri Yerusalemu ngo hariho umuntu yitwa Simeyoni. Oh haleluya. Bibiliya yatubwiye ukuntu Simeyoni yari ameze, ngo yari yarabwiwe ikintu. Bwana asifiwe sana. Oh haleluya. Hari icyo wabwiwe, imyaka myinshi iraheze, igihe kinini kirahaciye, ibihe byinshi bimaze gukuranwa, ariko hari icyo wabwiwe, ariko hari icyo witeze, ariko hari icyo urorereye. Kumbure waranakivuze, abantu baracumba, ariko ntibari kukibona. Ariko reka nkubwire, shishikara ugume witeze. Oh haleluya. Simeyoni yari yiteze, yaratandukanye n'abandi bantu bari muri Yerusalemu. Bari barumvise amakuru y'ibya Yesu, bari barumvise amakuru y'ibya Mesiya, umucunguzi, umwami azoza kugira ngo abatabare, azoza kugira ngo abakize, abakure mu minyororo yari yarababoshe mu migozi y'umwansi, mu gacinyizo k'ababacinyiza. Oh haleluya. Yarafite ibyiringiro ko hari umunsi umukiza, umucunguzi azoza. Oh haleluya. Ngo muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Sindabizi agace urimo, sindabizi igihugu utuyemo, sindabizi akarere urimo, ariko muri ako gace ndabizi ko uhari, kandi hari icyo wabwiwe n'Imana, ariko kumbure wari umaze gucika intege. Ariko reka nkubwire ngo niwitege. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Igihe cyawe cyo gusubizwa kiraje. Mbe ugenda, haleluya, mbese ugenda umeze gute? Ese ugenda nk'ufise icyo yiteze? Abafise icyo biteze hari ukuntu bagenda. Abafise icyo biteze bafite ikintu kibaranga. Abafite icyo biteze ntabwo bagenda uko bishakiye. Abafite icyo biteze ntibashobora kwishushanya n'abandi. Oya, bafite ukuntu bagenda. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Uyu Simeyoni yaratandukanye n'abandi. Bibiliya yavuze ngo yaragororoka kandi yarubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Oh Imana ishimwe. Yaragororotse kandi yarubaha Imana, kandi yarareretse, kandi yararorereye, ngo yararoreye guhumurizwa ngo kwa Abisirayeli, kandi yarabibonye. Imana ishimwe cyane. Ndakuzaniye inkuru nziza. Icyo ureretse, icyo wabwiwe n'umwana, icyo Imana yakubariye kizoshika. Nta makuru imyaka ihaciye, nta makuru igihe kirenganye, nta makuru imyaka iri kiragenda, nta makuru nabo wabwiye bakaguma bavuga bati mbese wa undi yararose. Ariko reka nkubwire, na Yosefu yaravuze, ariko abene wabo bavuga ngo ni karose, ariko ibyo yabonye byarasohoye kuri we. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'igihe kirekire, ariko urareretse iki? Ariko witeze iki? Ijambo nyamukuru twavuze ko tuvuga kuri uyu munsi ni ijambo ryo kwitega. Rije rikubaza riti se witeze iki? Bwana asifiwe sana. Simeyoni yaje kubona icyo yari yiteze. Yarashigaje gato yagahwera kuko yarashaje. Iminsi yose yahora atonda mu rusengero, iminsi yose yahora aja mu ngoro y'Imana guhimbaza Imana, abwira Imana ngo Mana ni ryari bya bindi wambwiye, ko imyaka ibaye myinshi, ko ibihe bibaye byinshi, ariko Mana ni ryari? Oh haleluya. Nk'umunsi uri izina yagiye mu rusengero nk'uko byari bisanzwe. Yarasanzwe ajya gusenga, yarasanzwe ajya gukora umurimo, kubera kuko yari umuherezi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho uwo munsi wari umunsi udasanzwe. Uyu nawe ushobora kukubera umunsi udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umunsi wo guhura n'Imana. Uyu ni umunsi wo kumva icyo umwami, ni umunsi wo gushitsa kw'amasezerano. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Erega umunsi ufise ibyawe, ejo ntararengana. Ariko igitumye wumvira ijambo no kugira ngo icyo umwami yakubwiye kibashe gusohora. Bwana sifiwe sana. Aragenda Simiyoni, noneho ngo wari umunsi ngo wo guhezagira cyangwa se wo kumurika umwami Yesu igihe yarakwije nkuko imigenzo y'abayuda yari imeze, ngo wari umunsi wiwe wo kumurikwa. Imana ishimwe cyane. Yari uruhinja karakana gato. Yosefu na Mariya baramujana mu rusengero kugira ngo bamwerekane abaherezi bamuhezagire. Igitangaza cyakoretse, Simiyoni niwe yagiye kumuterura, aterura kana Yesu, ngo arakagumbira, ngo agize gutya yumva umwuka wera aravuze muri we. Imana ishimwe cyane. None hatangura guhanura. Haleluya. Arahanura avuga ati n'umwami, ati noneho mana sezera umusavyi wawe, ati kuko amaso yanjye ariboneye agakiza ka Isirayeli. Ico nari ndorere igihe kirekire ndakibonye, ndacakiriye. Yatahuye ko gakiza yarareretse igihe kinini kuri Isirayeli kari gashitse. Imana ishimwe cyane. Umukiza yari yavutse. Oh haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu biranga abantu biteze. Imana ishimwe cyane. Yaragororotse. Simiyoni yubaha Imana. Mbese nawe wubaha Imana? Imana ishimwe cyane. Mbese urakiranutse? Mbese uragororotse? Mbese Imana irakwishimira? Mbese nturabivamo? Oh haleluya. Simiyoni yaragororotse kandi yubaha Imana kugeza iyo myaka yose, kugeza igihe yaboneye icyo Imana yamubariye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndakuzaniye inkuru nziza. Wewe warumaze gucika intege, wewe warumaze gutakaza ibyiringiro. Abantu bari basigaye bagutwenga bavuga bati mbese bya bindi yavuga biri he? Oh haleluya. Ariko komera, Imana iraje kugira ngo ibisohoze. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe cyawe cyo kubona icyo Imana yakubwiye. Imana ishimwe cyane. Ewe Simiyoni, yewe wari witeze, ni wewe ijambo ry'Imana ryaziye. Ntabwo ijambo ry'Imana rije kutiteze, kuko iyo rivuga ngo hahigwa biteze. Oh haleluya. Nawe uri umuhigwe kubera ko wari witeze. Ni wowe uzi icyo wari witeze, ni wowe uzi icyo wavuganye n'Imana. Imana yo mu ijuru ije kukwibutsa ko ari igihe cyo gushyitwa. Reka gucika intege, kumbure igihe niki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Luka kandi igice cya 23 aho twasomye umugabo yitwa Yosefu. Imana ishimwe. Ngo yari umunyarimataya mu gisagara kimwe cy'abayuda. Uyo mugabo nawe hari ibintu byamuranga. Ibi bintu byamuranga nibyo byatuma ayitega. Imana ishimwe cyane. Icyambere kiranga umuntu afite amasezerano. Yari afite isezerano uyu nawe. Imana ishimwe cyane. Ni ingeso nziza. Bibiliya yambwiye ngo yagira ingeso nziza. Imana ishimwe. Haleluya. Yagira ingeso nziza. Kandi Bibiliya ihimiriza abizera kugira ingeso nziza mu mahanga. Erega mu mahanga ni muri iyi si. Bibiliya tugira ngo mu isi si wacu. Twese turabagenzi, turiko tugenda iwacu mu ijuru. Ariko muri uru rugendo ngo dukwiye kugira ingeso nziza. Imana ishimwe cyane. Iyi ngeso nziza mu mahanga tuje iwacu. Yosefu ngo yari afise ingeso nziza. Ico nico cyamuranga cyambere. Icya kabiri cyamuranga ngo yaragororoka. Haleluya. Yarakiranuka. Yakiranukira Imana. Mbese muri uko kwitega urakiranukira Imana? Mbese muri uko kwitega ugira ingeso nziza? Mbese muri uko kwitega ugenda nkuko Imana ishaka? Oh haleluya. Icya gatatu cyamuranga, ntabwo yifatanya n'abanyabyaha. Bibiliya yavuze ngo ntabwo yari yarafatanije na babandi bacunaguza Yesu, bamubamba, bamucira amate. Oya, we kuko hari icyo yari yiteze, mpemu yera yaramuhishuriye. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati ntabwo nza kwifatanya n'abari kuko bariya ntacyo biteze. Hari igihe abantu b'abakirisitu usanga bari kwifatanya n'abantu bataco biteze. Oya, wewe uri umuntu udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Wewe ntumeze nk'abandi, wewe nukwiriye kwifatanya nabo. Imana hari icyo yakubwiye. Imana ishimwe. Oh haleluya. Mbese wifata gute? Mbese uri kugenda gute? Mbese witeze gute icyo kintu? Imana ihabwa icyubahiro.
witeze iki inshuti yanje? Uciteze gute? Haleluya. Imana ishimwe. Yesu Kristo ari hafi yawe. Oh haleluya. Ntabwo ari kure yawe. Imana ishimwe cyane. Kandi icyo witeze ugomba kukibona, kubera kuko Imana yagusezeraniye niyo kwiringirwa, kandi izobana nawe kugeza ugeze ku musozo w'urwo rugendo, ukabona icyo Imana yagusezeraniye, maze ugahimbaza Imana nkuko Simiyoni yahimbaje Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nkuko uriya mwanditsi wa Zaburi yahimbaza Imana, kandi yavuga icyo yabonye. Yavuga ngo yemwe abiteze Uhoraho, ngo nimureme. Oh haleluya. Ngo nimureme, ngo nimushikame. Ngo naho muba muri mu ntambara nimushikame, naho muba musa n'abagomba gucika intege nimureme, kubera kuko abiteze Uhoraho. Haleluya. Bashobora gukorwa n'isoni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ico nico nkundira Imana. Bwana asifiwe. Mu gihe abantu bagomba gucika intege, mu gihe abantu bari bihevye, irarungika ijambo. Haleluya. Nasomye ijambo riri muri Zaburi 107 ngo natumye ijambo ngo rikize. Iri jambo riragukiza mu izina rya Yesu. Wewe wari uryamye ku gitanda, ibyiringiro byawe bisa n'ibyaheze, aho kwitega gukira wari watanguye kwitega urupfu. Ariko reka nkubwire, ibuka ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Bibiliya iravuga ngo ntituzopfa, ngo sinzopfa, ngo nzobaho, kugira ngo namamaze ukugororoka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari impamvu udapfa rero, hari impamvu ikurinda rero, kubera kuko hari icyo yagusezeraniye gukora, kubera kuko hari icyo yagusezeraniye kukwereka, kandi icyo uracyaciteze. N'uyu munsi komeza witege. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana kandi tuja kurangiza. Iri niryo ngiye kurangiriza ko mvuga. Ijambo ry'Imana Paulo mukundwa yandikiye ishengero, yandikiye ishengero ry'i Roma, yandikiye itorero ry'i Roma, yandikiye abaroma mu gice ca 8. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Ku murongo waho wa 24 na 25 niho Paulo yandikiye abaroma ababwira ibyo kwitega. Imana ishimwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Reka nsubire ndahasome kugira ngo wumve ukuntu abiteze Uhoraho bakwiriye kumera, nicyo bakwiriye gukora. Imana ishimwe cyane. Abaroma igice c'8 ku murongo wa 24 no ku murongo wa 25. Paulo umukundwa yaranditse ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Warakijijwe. Reka mbanze nkubaze iki kibazo, mbese warakijijwe? Haleluya. Benshi bari kumbwira ngo yego twarakijijwe, kandi nivyo mwarakijijwe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mbese guba warakijijwe ufise icyo witeze ki? Niki witeze muri ako gakiza? Niki witeze ku Mwami Imana? Niki witeze mu kwakira? Niki witeze mu mpinduka zabaye mu buzima bwawe? Paulo avuze ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gukizwa ntugire icyo witeze, ntacyo byo bimaze. Gukizwa ntugire icyo witeze, ntacyo byo kugezaho, ahubwo byorutwa no kuguma ko wari umeze, kuko bafise icyo witeze ari ukuntu bamera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzi ko Paulo yigeze kwandika akavuga ngo jewe Paulo, haleluya, ngo sinibaza ko hari aho ndagera ngo ariko hari ikintu kimwe nkora. Bwana asifiwe. Ngo nibagira ibiri inyuma, ngo ngasingira ibiri imbere. Imana ishimwe cyane. Uyu hari icyo yiteze, hari ahantu ashaka gushika, hari ahantu atanguranirwa, hari ahantu agomba kugera, kandi kugeza igihe azashikirayo azokomeza muri uko kwizera, azokomeza muri uko kwitega. Imana ishimwe cyane. Aravuze ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Haleluya. Ngo ariko icyari cyitezwe iyo kibonetse ndikiba kicitezwe. Haleluya. Nikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye yoba kiciteze ati. Bwana asifiwe. Icyo umuntu abonye ntabwo yaba kiciteze, ariko hari icyo twiteze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu nibabona ukora ibyo uri kurakora byo kubaha Imana, ubabwira uti hari icyo niteze. Imana ishimwe cyane. Niba kubaza impamvu uri kurakora ibyo ukora, ubabwira uti nuko hari icyo niteze.
Oh haleluya. Barashobora kukubona uri guhimbaza Imana mu bihe by'ivyago, mu bihe by'ingorane, babwira uti nuko hari icyo niteze. Haleluya. Oh, Bwana asifiwe sana. Ora bashakara baba. Paulo igihe yari mu ibohero, Imana ishimwe cyane, nibutse iryo jambo. Paulo yaraboshwe ngo ari kumwe na Asira, ngo baboshwe bari mu minyororo, ngo baboshwe mu buryo budasanzwe, bababoha amaguru, baboha n'amaboko, bashyira mu mpatane, ngo babahora kuvuga ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Ngo muri gihe baho mu ibohero, ngo batangura guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'ibintu bidasobanutse, n'uburyo budasobanutse yuko abantu baboshwe, abantu bakubiswe, abantu bamerewe nabi, bahimbaza Imana. Izindi mbohe zarabumvise ariko ziratangara, vuga batasaba abantu n'abasazi. Tese abantu bameze gute? Abantu bari kukumva uvuga ubutumwa bwiza, abantu bari kukumva uvuga ivy'agakiza, abantu bari kukumva uvuga ivy'Imana ibitangaza ikora, ariko bakavuga batesi ibyo avuga biri hehe. Reka ndakubwira, ni witege. Oh haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni witege muri uko gushima, ni witege intsinzi. Imana ishimwe cyane. Muri uko kuririmbira Imana, ni witege kunesha, kubera kuko aho niho hari intsinzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo mu gihe bariko baririmba bahimbaza Imana, ngo mu gicugu, ngo izindi mbohe, ngo izindi mfungwa, ngo ziri kubumva, iminyororo itangura kubavaho. Imana ishimwe cyane. Iminyororo itangura kubarekura, ibibazo bitangura kubarekura. Oh rikayara, ndumva indwara zitanguye kukurekura, ndumva ibibazo bitanguye guhunga. Yo haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo ca Zaburi ngo ubayikiga wa kiyaga ngo guhunze, ngo namwe misozi ngo ko mwikina amatavu ngo nk'imyagazi y'intama. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Nuko hari icyo byari byumvise, ikiyaga carumvise, ucabonye, cyumvise ubwiza bw'Imana, cyumvise ukubaho kw'Imana mu Bisirayeli, kirahunga kirababisa. Oh haleluya. N'imisozi n'ibintu byabaye karande n'inyame, ivyo byose biravaho bihunge. Oh haleluya. Iminyororo itangura kurekura Paulo, iminyororo itangura kurekura Sila, batangura kuhimbaza Imana bagendagenda noneho. Imana ishimwe. Oh haleluya. Izindi mohe ziraza nazo zirabireba, barumigwa. Noneho n'inzugi z'ibohero ziriyugurura, imbohe ntizanasohoka kubera kuko ibitangaza by'Imana byari byabaye. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Hari byinshi bikuboshe, hari byinshi bikubuza kugenda, hari byinshi biguteye ibibazo, ariko himbaza Imana. Iri ni ryo banga. Wanasifiwe. Uru ni rwo rufunguruzo. Oh haleluya. Uru ni rwo rufunguruzo. Himbaza Imana. Himbaza Imana. Himbaza Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu kiri bukoreke. Oh haleluya. Umusirikare ngo yari yabafunze, ngo agize guca yumva imbohe ziri guhimbaza Imana, yumva ugwamo, yumva none haraza ati nibiki bibaye mu ibohero. Agiye kuraba asanga inzugi zirakinguye zose, ngo yarafashe inkota ngo yicumite. Oh haleluya. Ngo ariko noneho Paulo ngo na Sila bariruka baramubwira bati niwigirire nabi. Oh haleluya. Ngo niwigirire nabi, ngo twese turi hano. Imana ishimwe, kubera kuko Imana yari yakoze igitangaza. Imana ihabwa icyubahiro. Byavuye kuri yo nawe yizera, aravuga ati iyo Mana yanyu nanje ni munsengere. Mbese nokora iki kugira ngo nanje nkizwe? Mbese nokora iki kugira ngo nanje menywe n'iyo Mana? Mbese nokora iki kugira ngo nanje mbashe kuba muri uwo mugabane mwiza? Oh haleluya. Baramubwira ati ntabwo bigoye, nukwihana ibyaha byawe. Imana ishimwe cyane. Urizera hanyuma wihana ibyaha byawe, hanyuma urakizwa nawe mu nzu yawe. Arabikora. Imana ishimwe cyane. Witeze iki inshuti yanjye muri ibyo bibazo uri kuracamo? Witeze iki? Oh haleluya. Ukwiriye kwitega agakiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kubera kuko agakiza Bibiliya yarambwiye ngo karatwegereye, ngo gusumba igihe twizereye. Oh rabashika ya rabamama. Agakiza karakwegereye. Reka kurira, reka gucika intege, reka kwiheba, naho usa naho udafise ikikuremesha, ariko ndakuzaniye indemeshanyo igusanga huri, igusange muri ibyo bibazo, igusanga aho wari wiyugaraniye, igusanga aho nyene, maze uhaguruke. Imbaraga z'Imana zikuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
icitezwe kitaraboneka umuntu arakomeza akacitega. Imana ishimwe. Ku murongo wa 25 wa ca gitabo Paulo yandikiye Abaroma haravuze ngo yamara rero ngo ko twiteze ico tutarabona ngo nuko tukirorere twihangana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ko twitega ico tutarabona tukirorere twihangana. Inshuti yanje, umuntu yihangana n'umuntu ari mu bibazo. Umuntu yihangana n'umuntu ari mu ngorane. Oh haleluya. Ariko ndakuzaniye inkuru nziza. Bwana sifiwe sana. Uyu Yesu ndakubwira, uyu Yesu tukubwira aracakora ibitangaza. Uyu Yesu tukubwira aracakora utwumiza. Igihe cyose umuntu amwizeye, igihe cyose umuntu amwiteze, araseruka. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Araseruka. Iki ni igihe cyawe cyo gukira. Iki ni igihe cyawe cyo kuva muri cyo gitanda. Ndumva umwuka wera avugana n'umutima wawe. Iki ni igihe cyawe, kubera kuko Imana yiteze guhabwa icubahiro muri iyo ngwara. Bibiliya yarambwiye ngo igihe Marita na Maria babwira Yesu bamutuma ko intumwa bati wa wundi ukunda ararwaye. Ariko Yesu yabwiye bari intumwa bari bamaze kugenda, aravuga ati iyo ngwara siyo kumwica, kireka ahubwo niyo guhesha Imana icubahiro. Oh haleluya. Abantu ntibashobora kuvyumva, ariko nanje nyemerera ndakubwire ngo iyo ngwara siyo kukwica, ahubwo niyo guhesha Imana icubahiro, niyo kugira ngo Imana ihabwe icubahiro, niyo kugira ngo uzabashe kwerekana ubukuru bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ivyo bibazo uri kuracamo ntabwo ari byo kukwica, ahubwo ni witega umwami Imana, kandi ari hafi yawe, kandi aje kukugirira neza, kandi aje kugutabara. Oh haleluya. Aje mu mbaraga ziwe, aje mu nkomezi ziwe, aje mu butware bwiwe. Oh haleluya. Kandi aje kugushiriraho irembo, aje kukugururira urugi, uraja kubisohokamo. Yaragugururiye Paulo na Sila, barasohoka. Imana yihesha icubahiro, Imana yerekana ubwiza n'icubahiro cyayo ku banyamahanga, ku bantu batayizi. N'uyu munsi niko igikora, kandi yiteguye kubigukorera. Imana ishimwe cyane. Mbega ukugira neza kw'Imana, mbega amahoro y'Imana. Oh haleluya. Niko Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo maze amahoro y'Imana ngo yayandaruta uko yomenywa n'umuntu wese, ngo ashibamire imitima yawe. Imana ishimwe cyane. Ngo ashibamire n'ivyiyumviro byanyu, ngo muri Kristo Yesu umwami wacu. Nta handi tuvoma ivyo vyiringiro, nta handi tuvoma ayo mahoro, ni muri uwo Kristo yabambwe, ni muri uyo Kristo yazutse, ni muri uyo Kristo yazamutse mu ijuru, kandi akavuga ngo nzogaruka ngo kubajana. Ndetse hari n'irindi jambo rikomeye yavuze ngo sinzobasiga mwenyine. Oh haleluya. Kandi reka nkubwire nawe nturi wenyene muri urwo rugamba, nturi wenyene muri iyo ngwara, nturi wenyene, ahubwo ukwiriye kumwitega uwo mwami yagusezeraniye, uwo mwami yakubariye. Kandi uko yarari ni kwari, uko yahoze kera ni kwari, ntahinduka, ntahindurwa n'ibihe. Erega ivyo bihuri kuracamo ntibishobora kumuhindura. Oh haleluya. Mbega utabashije guhunga urupfu rukomeye akagwihanganira. Iki nico Paulo abwiye itorero ry'Iroma, arabwira ngo nuko rero ngo ko mwiteze ico mutarabona mukirorere mwihangana. Imana ishimwe cyane. Mukirorere mwihangana, kubera kwihangana niko kuzotuma munesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wihangane rero nshuti yanje, wihangane mukunzi wanje. Iri jambo rije kubwawe, kandi rikubera ubuhanuzi, kandi rikukura hano rigushitsa handi. Twiteze intahe zizova muri iri jambo, kubera ku mwami Imana ari we yaduhaye kurivuga. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Oh haleluya. Imana yo mu ijuru duhagurutse, Imana yo mu ijuru igufata ukuboko, Imana yo mu ijuru ikuvyutse, Imana yo mu ijuru ikugwanirira, kandi ko niko kamere k'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Guma mu guhimbaza rero, guma mu kuramya Imana yawe, guma mu guhimbaza Imana yawe. Bwira umutima wawe tiguma mu mahoro. Oh haleluya. Guma mu mahoro, guma mu mahoro. Bwira umutima wawe tiguma mu mahoro. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo umutima wanje ngo niki gituma
mpagararamo. Ngo niki gituma uhagarara? Niki gituma wiheba? Rema kuko witeze Uhoraho. Oh haleluya. Kandi uwo niwe mwami ari hejuru y'ibihe. Niwe mwami agenga ibihe. Niwe mwami ari hejuru y'ivyo bihuri kuracamo. Ari hejuru y'umwuzure. Ari hejuru y'ibibazo. Ari hejuru y'intambara. Uwo niwe yabwiye Yehoshafati. Imana ishimwe cyane. Ngo muri urwo rugamba ngo ntuzirigura gwana. Haleluya. Ngo yango uzihagararira gusa. Uko ni kumuhanuzi yamubwiye. Mu gihe urugamba rwari rushushe yarahagaze gusa, ahubwo yashize imbere abaririmbyi, abantu bahimbaza Imana, ngo batangura guhimbaza Imana, ngo bakiriko bararamya bahimbaza Imana, imbaraga z'Imana ziramanuka, ubushobozi bw'Imana buramanuka, maze mu nkambi y'abansi babo marayika atangura gukora igikorwa. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Imana itangura kugwana ngo basubiranamo, abansi babo basubiranamo. Reka ndakubwire, komeza guhimbaza Imana. Abansi bawe bagiye gusubiranamo, bazosubiranamo. Imana ishimwe cyane. Ingwara uzozirondera uzibure, ivyo bibazo uzobirondera ubibure. Oh haleluya. Uzovuga nk'Abisirayeli igihe bari bavuga baririmba, bavuga ngo twari tumeze nk'abarota, ngo igihe twava muri ca gihugu ngo twari tumeze nk'abarota, ngo byari bimeze nk'indoto, kubera kuko ntibamenye ingene babivuyemo. Uko niko nawe utamenye ingene babivuyemo. Uko niko nawe utari butahure, utari bumenye ukuntu Imana yagukijije. Ariko Imana yagukijije kandi niwakire gukira mu izina rya Yesu, niwakire intsinzi mu izina rya Yesu, niwakire kunesha mu izina rya Yesu, kubera kuko witeze Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iri ni ryo jambo ndakuzaniye, inshuti mukunzi uri gukurikira televiziyo yacu, televiziyo ya African Pentecost Church, aho uri hose mu gihugu urimwo cyose, ku mugabane uriko wose. Iri jambo rije ku bwawe. Imana ishimwe cyane, kandi ndizera yuko ari ijambo ry'ubuhanuzi. Imana ihabwa icubahiro. Witeze iki? Mbese uciteze gute? Ntucike intege, umwami ari hafi yawe. Imana ishimwe cyane. Komeza ibyiringiro watanguranye, kandi witege intsinzi, witege agakiza, witege kunesha. Umwami Imana akugirire neza, umwami Imana aguhereze umugisha. Reka dusenga Imana. Nawe ahuri, nimba ushobora no gupfukama, nimba ushobora gufata aho urwaye, nimba ushobora gufata ku mutwe wawe, nimba ushobora gufata ku mutima wawe, ngiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo igukize, isohoze icyo yavuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Oh haleluya. Ndumva ugukiza kw'Imana, ndumva ubushobozi bw'Imana, ndumva imbaraga z'Imana, kandi ziraje gukora imirimo. Hari ibyo abantu batubasha gukora. Abaganga Imana ibaha umugisha baragerageje, ariko hari icyo badashoboye gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko reka duhamagare kandi twizere Imana ishoboye byose. Imana umuremyi nishobora kugira iki gukorera mu gihe abandi bose bananiwe, mu gihe ibyiringiro byawe byaheze. Hariho irindi ntango nshasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusenge inshuti yanje, wizere Imana. Tutarasenga ushobora kuba wakurikiranye ubutumwa, ushobora kuba wumvirije ijambo, ariko ukaba utari bwakire uyu mwami. Imana ishimwe cyane. Nawe sinogenda ntagufashije. Oh haleluya. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo hahigwa ngo abumva. Haleluya. Kuko kumva, kwizera kuzanwa no kumva, kumva ijambo rya Kristo. Mbese nawe uri guca mu ntambara, ukaba utari bwamenye ko hariho umukiza, ukaba utari bwamenye ko hariho umuntu ashobora kuzikuvanamo, mbese urashobora kumwizera. Oh haleluya. Mbese ushobora kwizera umucunguzi, mbese ushobora kwizera umuremyi wo kwizera, ukabasha kumubitsa ubugingo bwawe. Ngiye gusengana nawe mbere yo gusengera abarwaye, kandi nawe ndaja kugusengera. Inshuti yanje, ufise ikibazo cyari cyo cyose, aho urwaye, ari intambara uri gucamo, iri jambo rije ku bwawe. Ndizera umwami Imana ko ari bugira icyo akora. Ca bugufi wewe utari bwakira umwami. Iki ni gihe cyo kwakira umwami, iki ni gihe cyo gukizwa. Bibiliya yarambwiye ngo iki ni gihe cyo gukirizwamo. Oh haleluya. Ca bugufi mu mutima wawe, ubwira Imana uti ndaje ukundi kose.
urakoze inshuti yanjye, urakoze kuciye bugufi, urakoze ko wakiriye, urakoze nawe, urakoze data. Ndagushimiye kuri uyu mwene data. Reka dusengane, usubire muri ijambo uti data mu izina rya Yesu, uti nciye bugufi, uti ndakwakiriye, menye ko ari wewe mukiza, menye ko ari wewe ushobora kunkiza mu bibazo ndimo. Nari naragiye kure, nari narayobye, ariko ndabimenye. Nyakira rero, mbabarira, nyeza, izina ryanjye uryandike mu gitabo cy'ubugingo, urikure mu gitabo cy'urupfu, kandi unkize. Urakoze mwami kubyumvise kandi kubyakiri kandi kunyakiriye kandi kunkijije mu izina rya Yesu, amen. Urakoze, nanjye ngiye kugusengera kubera kuko wizeye. Ngiye kugusengera hamwe n'aba bene data nabo bizeye kandi bizeye ko bashobora gukira. Nawe ushobora kuba wari ufite ikibazo, nawe utari bwamumenye, ushobora kuba wari urwaye, ushobora kuba hari ibintu byari biguhanze, ariko reka ndakubwire, uhereye uyu mwanya nyene wizeye, uhereye umwanya nyene umwakiriye, wahindutse umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe. Kandi ufise umugabane ku bana ba Aburahamu, ufise umugabane ku bana bizera, ufite umugabane. Niyo mpamvu ngiye kugusengera hamwe n'aba bene data bayizera, bari bafise icyo biteze, nawe ubu umaze kugira icyo witeze. Haleluya. Nimufataho mugwaye, kandi nimudashobora kuhafata, kora ku mutima wawe canke ku mutwe wawe. Icyo ukora cyose mu kwizera, numva umwami Imana hari icyo agiye kugukorera mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndambuye ikiganza mu kwizera, kubera ko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ngo abizera bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Rabasakaraya, mu izina rya Yesu umunyanazareti, wa wundi yapfuye akazuka, niho nsenze nirukana imyuka mibi y'indwara yari yabosha bene data, ibabuza gukora icyo bagomba gukora. Mu izina rya Yesu, reka imbaraga zikiza zimanukire muri uyu mupapa, zimanukire muri uyu mumama, zimanukire muri uyu mutamakazi, muri uyu musaza, muri uyu mukecuru, muri uyu musore, muri iyi nkumi. Mu izina rya Yesu, zimanukire muri uyu mwana, zimanukire muri uyu muntu akwizeye, muri uyu muntu akwakiriye muri aka kanya. Mu izina rya Yesu, reka imbaraga zawe zikora imirimo nk'uko zabikoze, nk'uko zabikora mu gihe cya kera. N'uyu munsi mwami ukore mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze kuri ibyo bibyimba biriko birakira, urakoze mwami, urakoze kuri izo ngwara ziriko zirahunga, urakoze kuri ibyo byari yigize bidashoboka biriko birava mu nzira, urakoze kuri aba bantu bari babuze ibyiringiro. Mana, urakoze kubahagurukije, urakoze kubakuye aho bari, urakoze kubahinduye intwari. Urakoze mwami, urakoze, ndagushimiye, nuko ndaguhaye icyubahiro, kandi ndabasengeye ngo bazigamire mu rukundo rwawe, ubazigamire mu mahoro yawe, mu izina rya Yesu, uhereye none kugeza ibihe byose. Urakoze kubyumvise data, urakoze kandi kubikoze, tubisenze twizera mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibarinde. Mwari kumwe na Pastor Mathias Nahimana, tuzoba twongera ikindi gihe nk'iki Imana ikiturinze. Yesu abahere.